Iya lagi kenapa bang? Aduh, tremor. Momen lama nih Dimas. Alah. Abis itu lu beres-beres lah. Halo. Aduh. Luar biasa. 1, 2, 3 bismillah. Ngomong gue. Wih. Bro. Ya kan? 4 atau kuning. Nah, ini selamat. Boleh kan? Boleh. Luar biasa. Aduh aku deg-degan. Teriak. Itu juga. Teriak. Darah cepet kalahin aja. Udah di video. Di video. Inilah wajah aja. Ketawanya paling seneng nih Mang Opan. Paling seneng mau omongan ini. Bahagia banget. Lanjut lagi nggak? Hah? Lanjut lagi. Hah?